Бүгін бұлдыр хизепле телеграфисем уже эфирда ирхи тебел. Пирмбада паян хнана юхма мишить вашхалых писателя гильдже. Иргун бұлдыр Михаил Николаевич. Бұлдыр. Михаил Николаевич пирин телеграфисем үйду где еще дюрех. Хнаран мөле үйдусем хадресе гильдер телеграфисем вали. Эбе визе үйду хадресе гильдем. Премешидебе Ленин саннебе ваша суликин столицы ставумала булна. Бара ана терес хуралаган балей сагынбек хитрекіне гизе гильдем. Мен ятлы генеги? Квак Сымрень, история роман. Шадрантень Аван. Ики мажидове мелеши? Ики мажидове перенавалхи цвашсень маназатязин патшалахи, адлхи полхар патшалахи. Сау адлхи полхар патшалахинди патшасын ядизене. Ики висиде булин калагана вара. Сак сюда хезем ялдырадыр. Книги барнелешин. Кувул пирин цаплы поэта полководец пайдул книги. Она эрбе пухса кадрлением. Педембе вот сагмбе хитрые книги. Педиаван. Вище мажидовне хварарши каярах, е тюрехкаларши. Тюрехкалар. Вище мажидове тудар бун голзым гильзада бунзасын пирин асатизм хине. Педе вуну жулаяхын кережу быным. Сав кережеве кережуре савадухна паттерсин. Ядисыне калагана, бара хамын хура вармансинзе, хура біле тятлы история романа парнелешін. Шагынбек хитрі кнеге. Вище историялы книге, вишешнеде юхмамиши сирна шак парнесемшін, тубушмада юрат хизепле телеграфисем пирнбешик малы телефон номері, ялан хиллех экран шинже воле алышы чешірімдіқыр алуылта, шыңгыраулыр, тада есер пәнхехынана ыйдусуемде бама бұлдарадыр, хуравсем сырбушне. Кен интересно иду барагана, да? Парне духи камблеть, кунда книгисем тадах ты юрдиште. Тадах, сапла. Михаил Николаевич, сиренде пархизепле адрагна галарым. Чи сумлыне демеле, чваш халық писатели десе. Андях сирен хизепле адресем темен жухле, вазене калызда духасщук. Вазен день пари шубашкар хулынь хизепле гражданине. Сепла ведь? Он же не выпиде завнадоб, ценлазада. Она исир манбеди весне. Она манасак итларахенде хула синдин сирна книгеземшин. Волжутра, сихипалла книге был имена улиц твоих шбахсары. Хула урамезем синдин сирна книге. Был книгене пидехине еверли сирдам. Онда ебе калыбыр Пушкин урами бур. Пушкин биографияне бурде билесе. Мана был казаклан тарзакайман. Мана Пушкин шубашкар по мелезигын. Тогда свашхалых истории по мелезигыне каласагдардас килде халыха. Сам на каласагдардсым. Сам век мен там языбе урам пана. Саван пурнесе шубашкарба тогда свашхалых истории по мелезигынна. Казакла. Пирене хулара пайдул ураме дебур. Валынде шене урам демелле. Мажут па шавешеде, шав урама ун ятне пардарас эше эзер худшыннах пик туйна. Терес худшынна. Вадебе самры чухне дагесынра булныце. Махачкала урам бе устабыны чухне. Урам язесіне булаза. Падем история білме булады. Шубашкарда берін нигамда Чавашхалых истории без сигана Чавашхалых сентябрь синет урам зумчукче. Мана сев ялан куляндаратсем. Кайран син замана пушландасын. Мана хула урамесен ядесіне параган комиссия кетірес. Эбе вара Алла яхын ятсир забадым. Волжутра пайдулда бара савзіне хам комиссия жуне пардар тардым. Уншин тени бир сюжетті қадырлене чыға. Она бір телеграфисіне кдарца илме пулдарат бір. Тебір дакран. Пайдул денерен, она кашни чываш пледик иха. Камвал. Пайдул вол пирінсі панаразин вақытынде пурын чаплы поэт, ада полководец. Вот талензе гаймалла маншут пайдулашки пилісір сулхуш детти чаплы ти ырызмаға девисле символ пирін пайдул скеев. Патша вол визугун буны сабышура хырлашы вехеринде патша сәрізіне сөмірсадықна. Талензе гаймалла патша воеводызем
был патша воеводысынде тышмаде темелле, анжақта патша воеводысы музейден пәр узалсы мақта сирса варамын документсінде. Бұл жерде де полковник дезе хизеплесі. Полковник Пайдул дезе хирна бұл жерде де. Вот сабзыне типчасы білсенде, ебі кенеге де қадырлерім, қаларымде, ондан бара сәк урам бәтіне, ұнбек чаплесін, языбе памаллах дезе фулаза, зәндердің комиссиялесінзіне бара Пайдул урамынде бір иді үстен уявда ертердімір. Онда халық туғат, тегдат, ыландырса бараппыр, қаласа бараппыр. Шаварамра бурнаган земде білмеші бөлінде кам, Тилажысын білмеші, санаса да. Умай болмашы интернетра вуларымға, он ядібе, шак полководец ядібе, палықта ужащий кен. Саблағы он ядібенде подемтенте литературу премии тұрмар, бол поэта бұл не шуда ұрзанде. Халварам Сәрбі районде Пайдуш ялінде, ебірінде Пайдуласынса, ялхалыке ұқсаденге бұқса, палықлартма паластырмарында ежіндімар. Ялхалыке бұштарады. Ялхалыке бұштарады. Мүлі онланаган халыке. Ялхалыке, тәлбуза қаластырмары бір, ялхалыке, ял тәрішін ердюші декілінці, пір насы библискінде тәлбулы пүлче пәрімбе қаластырдадылдымар. Авторы, скульпторы Андрей Молоков, пірін пірі ұста, мотор, скульптор. Мана бедеделінде ретко, мүлі үгдегіртір демарға, мүлі онландарса падыр, шак әшен кирлеліхне. Смахран ялсенде халпиден ұмай чиргулардайша, анжақта палықлартыне еп темезе үстен тәлбулы иртердімір, ялды таврари ялсенде халықпа, уя виртердімір, пілдір, таврари халықне бұқса, ондан бара шқулсенде тәлбулзым иртердімір, сәв тәлбулзым мәнінде пире сәгесе дума бұлыш істемелі. Михаил Николаевич, телеграфисем шыңғыраласа тұрашы, шыңғыравне итлесі бұқарға, шиғын мақтыланса бұқарға, алло, итлет бір сире өрігін бұлдар? Сире өрігін бұлдар? Еді қана сайын ден, яңды сәлін ден, Петрова Маргарита Ефимовна ятлы. Піріміш ұйдағын құралы сауын бек, Ленин құшны бере, Чуваш республикин столицы міле бұлны, тіп құлы міле бұлны. Бұл Ульяновск, Чымдыр ғолы бұлны, Ленин жұтланы бе. Михаил Николаевич, саламлат пари телеграфиша? Саламлат пар, пидетер скаларе, мотор. Апла сиренкіне егер, шак телеграфиша шак пидехите, кваксимрен, ятлы, история роман. Николай Фурамынжи вунымы шурда келсе, хизепли телеграфиша парнере илме бұлдарадыр, тебір ғуд саламлат парсире. Пирендада иге үйді үйілді шаплавет, Михаил Николаевич. Бір теріс құрап, түсім сірінгіде әйтпір, онзыр бүшіне кезепі телеграфисем, есер пирмбада шыңғыравласа да пиде шанат пребір. Ховырында үйдусем пурахинде Михаил Николаевичран ұйтса білмелі пурах тезе жұтлады. Халі Михаил Николаевич шав хадыр сужеда қтарцай илері телеграфисене. Ол ефирда полны балақ, анжақ аз илдерер. Тұрғашын. Шагынбек кинеге кыларас әмет юхмамиши бушинже тахшанах тәвленне. Дагестана гайсан Махачкала урамесем нат сипаттырысен, унда бурнаган халықсен жиравшисен яджибе хисепленіне гурса шухуша гайнывал. Пиріндеп хулара да шапла болсан аванчы. Саксен замана пушланжасын, сен ергелю, мана хула яджисен параган комиссине кетірес, самдайбы пара херсагыр син хужамати сизабадым. Сякастын бе урам яджисене парас платизя. Сынақта бұлын языбе падымар, вот Портас язым, Талимеле Пайдул языбе, Женя Трилинский языбе, Альберт Канаш, Талве языбе, Мранька языбе, Шамбек Паллы Синзен, Палла композиторсын языбе. Алжирва қадірлеме баллах ансат пулман. Унбекінеге тәпіледе тимле ішлеме хистет. Кашни урамын, тағырлығын, кеберін, тюремен иртнеліхне дешкерневал. Кам ядіпе хисепленіне гура паллагансен асылевесене ширсайылне. Хошприсен сынугердігісене тупмада хен булны. Вағыт-вағыдын ширавшын сынарлы шуғышлаведе булышныдыр. Козыкланаган семшен кенегере интереслі самансем сахалмар. Калыбыр Пушкин пиріндеп хулаба мінле шихынны. Пушкин сандаса да Пугачев восстание худшыны синзен сирастызе, де бұл сәвжылба тұқсағайны да Шубашқарда бұлны. Шубашқарда күндірлігі абатысыне, кәдімді малыла ғайны.
Бара Смирялинде, Хальфи Октябрьский альянс, Срегасна был, в Ядухсагурном, да войра Цвашреземде, Телемели хитре думба, дугас Санасада Перхеря Пизика Мулана, она волкарна Хаисири Весендиаза или Темзе Устиаза или. Шубашкар урамызен ядисем шинжен галаса бараган кенеге духнарамба вуны жул иртірі. Шак вағытыра теп хуламыр сарылзақ пыжы. Унда вадырсагыр шәне урам. Апла вулаган юхмами шинжен Шубашкар хулын хисеплешінінжен кенеген тызым негедет. Михаил Николаевич, сюжет пына вағытыра телеграфизем шынгравларыш, кенегізіне ұштадуянма булат шидезейдаща? Кенегизине Шубашкарда, Ленинград ураме вунултумы сурт, вол писательзем союза, тогда Цварсене общество культура центре. Онда вол кенегизем бурде бур. Ага, если онда эшвырынде ларадыр ялана. Эшвырынде. Керек кызан да онда шлегензем бур, керек кызан бурдасында вол кенегизде илме булать. Чваш на себе общество центре дерер. Вол смахмай галасан Вадыр жулгайла хергеленнече, он жүхне берен Чвашнац конгресс дежук чезертелінмеле пызык эш пужарсаядыр пәдім Чвашсыне пуштарса курултайда ертерін частывады. Сапла, я был икимеш Чваш халакин съезде бульдинде был, прямо съезде цимберде, пинде тогда вунзичем сулда иртне, я был вара тендери Чваш халаки валлис леген организацию дурумбардне Чвашне общество культуры центра. Манчестер изрешак Чуны рядове. Вот Волгогра Сандергелю Бушланитин, Чаваш Республикин Дуган Хазясем, журнал Сем, а я крити ваш самбатня кайма сидей местес. Савжен шуда гузанде, а я крити ваш сем елдах Чаваш лохран письма дырныцем. Сам на курса Чунрат Бебер писатель союзу Симанде Турмар туслых ушкане Турмарнде, у них не писатель союзунде еге Волга машинам, а я крити ваш самбатня тухса жүрежем бар. Перин ушкан ситмен ялда юлман демелі. Цымбір обласынде, Пенза обласы, Саратов, Самар обласынде, туда республикінде Пушкарде бір пушеге ситнем. Вот весене брат Мадрышна мана менделендерінці, мінле семдере Чывашла Киеве кенегеде Булембур, вол семдере Чывашлых упранатцы. Сәмба ебір Чываш кенеге земшидер Мадрышнанде, сәмба халде кайранда калы бір пурнасы бір бұзасында ебір Чываш кенеге зем нумайклар Мадрышын бар. Тағыр зіргітла ебір кенегегларына, сәк мәне центра дуны гысын. Телеграфия занятиесі бұқархан. Алло, итлет персире, езір хурау барашын тие иду. Михаил Николаевич. Итледіп. Иду горче, бля. Эзер киде там лежин, колозагдадыр хатыре, пирин ховара, мазы, щук, шанеши, урам, вырыг, история шин, яд, щука, шанеши, урам, перекирлычы, Кирилловича, ксестрапер, вырыг, тезе, вот шанеши, яд, лыщин, полная история. Эзер на плестере, Машаныши, урам пирин ховара шопши. Вот я чаныши иду барашынче. Кам яжы бедері урам? Пирин бада лайха хилдинмес, шауынба дебір құткалаймастыршы, кам яжы бедізі, оннан аймарымыр. Кам яжы бе бамала урам? Те тадылзагары, койду ба, кыларым іштен зенгалашма девет бұл, енден тадылзагары болсан шиғыну. Малашниде урам ядесіне мәлі парасы бірге ядарлыза ішлешін. Вот калбар шыны урамзем, сәвзіне құштатын ақтаман сәв дері сәне кінеге двас келет. Бұр неде қашны урамзеден калаза барас келет. Урамзем гына дамар, пирен республикари школ зенеде, Хизепле Чвашсен ядесіне парашиккен, сумахран нумай болмаш билтрім вырма районенже пір шкула сирин ядабаны еккен. Бұл мәле болса дұқлы? Сабла, сенегіндер шкулне пана валынде цынлазада педиавалки шкул, вал шкул хайвағынде Илья Николаевич Ульяновта, ол шкулда болнам. Вот я вал шкуланде немсембе туслы, слеме мен хигындардым бір, Малашненде немесен бір шкулебе сигында бізем туслы слешін бір-бірін бәтіне кайса жүрешін.
Вот савсыне кайвагында хубашым бүлдесена бұл школа упразах варды морчынласы да школзине упразах вармадырышмалла. Шкулзене шав школа упразах варма пулышнын дезрапла. Пулышна, терес пулышна. Хубасран, шална. Синедерса булышымыр. Чынласа да школе де, пиде, авалхи школузасында пиде хитре лайсин земшілесі. Учитель биде матурында адизем, вот и тем же ученде тел булыштерне, тем дерлег дубарасы, тем синдене білешсін. Вот Ади сағаллы бе хубашын бұлны жиндена? ади сағаллы бе хубашын бұлнан де. Ведь ол мілі каламалла, кысал калыбыр ади сағалдарақ, тебе жыл хине шуда хурас бұлад, тебе жыл азасын шуде худшынад, құпса худын бұзасын бара підет, ялдап күні бұлдарад. Ял бітесін бұл, халықта бітес, сама шуда хурса, Иван Яковлев әметленне, кашнezi вашяринзе, пызык марып школда бұлым бұлдарда, пір учительде бұлым бұлдарда әметленне ведь. Телеграфчызым пиден умайшын гравлашы баян кепречігін забығарға, алло, итлет бірсіре? Лукина Татьяна Ивановна, Шубашкар хулы, вишемыш хурав жіне хуравлашын. Дархашын қалыр? Хан Алмуш ятлы. Адыл жейпылғар патши, Алмуш ятлы. Урық білместерінде, пір ятсы. Жылдың махранында бұшланады. Ылтыз махран терзе қалад, бұшламы же. Юрат, ен-денде, ебертулыре хурав кецелеймесен, Сирия, сендері жидесе, ешіні бір Михаил Николаевич шеплавет. Юрат. Вара, тюрех қалзақ варар, ен-денде, Сирия, сендері жидесе, ешін сасы, Николай Фурамди бұны мұшырда келсе, шақпарыне илмелі пулать. Бұл патшасын ядезем, бұрде, кережусын ядезем, бұрде манын авалхи чевашсым кене кере бұр. Бұл бұрыслады дұқына, чевашлады дұқына бұл кенеге. Михаил Николаевич езір шавдырынчен козықлысымақ қаларыр. Ен-денде, чеваш келенде, пәр чеваш кенегеде пұр бұлзасын, шав шемге чевашла бұрынат теме пулать. Тесі еп шапланады. Шавдырынчен козықлысынан езіріна. Хал туяна ше кенегезем сиренз махран пиде нумай кенеге халық мұрбайшығына историялі романсем пиде нумай шпризем сиделішінде шаплавет. Кыдартманын зенде кыдарцелме бұлдарадыр галашны май. Халық вулади, туянади. Халық вулать. Уйрмах аяк кризи вашсым вуласы, мана савындарад. Анжақта халықын ұқсайденгі сағылдарақтан самба бұл, маншутпа халық вуланикна мар, патшалықта библиотекасын валекінегізім нумайдара келмелі. Нумайдара хиза барасы. Маншындесін ялсынде, ялды библиотекасынде, шкулзенде де кенегізім Сонжын чывашла кенегізім сақал. Апла Врене министерствінде, культура министерствінде шагын бергенде шутламалы. Культура министерстве мажутпа юлашки жылзенде ытларақ туянма майзем жубайд. Туянма дырыжат, культура министерствен патшалық издательстве деген издательство каларны кенегізен кінамар, тада үтті иріклі издательствен каларны кенегізенде думадара келмелі. Судыш министерстве Черновый министр жүхне пәрі кенегеде, сизе жылғышы пәрі кенегеде илмері. Вот сам баш кузынде кенегезем шук. Эбір барам хамыр продагінде ятлы сумды синсене бұқсам, хайсен шкулезене кенегезем парделеттер метра жаппыр. Каласыда лапырда парделегайса, тәлбуліктерзе сапла, билік шәрбінлік кенеге, вуны бінлік кенеге парнелер хадisi үбетлесе жүреп пара сапла. Телеграфчысым Калия шынгравлашы, Михаил Николаевич, сирінгдегіне плещі күзкланашы бұлас, е хурав парашын тені дуда. Шиғын забығар, алло, ұрығын бұлдыр етлет бірсіре. Ұрығын бұлдыр Марина, Михаил Николаевич, ебі екеміш үйду жіне хурав парашынчы. Авалхи блогар патшалығын патша ядезен. Бұны ятыпром. Шилик, Алмуш, Михаил ибн Джафар, Михаил ибн Ахмад, Абдаллах ибн Михаил, Талиб ибн Ахмад, Мумин ибн Ахмад, Мумин ибн Аль-Хасан, Ар-Ахмар ибн Мумин, Абу Исхак, Ибрагим ибн Мухаммад. Міндетнева Михаил Николаевич. Кесем менде малдан хи патшасы, вот юлаши палдырақ патшасыне ылтын бейк, чел бир патшасы пиде заплы бұлна. Нуматур ксене білнеде лайық. Апланде малдан хи телеграф жиран ытларах ят асынде шамбалишіндері же шак телеграф бұлсадырайд.
Кукераджа ман авалхи ваштым кенегине. Буланахын десе плавет. Апла эфир хыщан кизейме булдарать, паян ыранда юрать Николай Фурамджи вуны мышурда сирен парнере. Михаил Николаевич Калзахвардырынде изере ют чыршывшин зембеде тачин жиғынза иследер еппин бісен пирин халықпа кызыкланашы. Немішсен бештені бірге Калзахвардыр мен два дрезері пірле. Шабла немішсем юлашки сулсынде пирин юлашки терсмарха юлашки сулсынде немішсем электрен авалдан пирин история пиде кызыкланнам. Мен бе жиғынны шывыл. Сын малдан мен бе жиғыннан хунзен история бе жиғынны бұлдес фулады бе. Хунзем Европа ситсе пирин мыназат кезем bizim худзем мыназат кезем ситсе Германия жехазым бе варзада вашна Туслада булна атил пирин атил батша Германия херне кацаилне жуне вильне десе сизахварнанде пирин эпос табур везенде эпос пур атил тапхрезинден бара сак эпос пирин севашин атил синден жирне эпоса пурине билсес немшин пиде талин загайры савын загайры пирин эпосра мне немис херазине атил немис херазине кацаилне жуне ананде эрех парса эрехне атилын ташманизм пана булса дугать. Сам ба немский разяй пулмар булса дугать. Сам шам bizim pide savunnam. Vara bizim sav pirin yapasa немисле кужарса, Меле чаплы кинеге тузаглардес. Манада да менделенжерде беремеш худебе сав кинегере пирин немисле кужарны текст канамар история алнандарса бади немисин иге паллы историке Потім бе атилбать ваши бушинде малеси гунубур, немесе бушинде малеси гунубур, савсыне потім бе алнандарса бана, тада цвашла оригиналне бюджетлене мана биге савындарзе. Потім бе цвашла оригиналне бюджетлене. Вот атилбать крим килде цвашла. Тада мен савындарзе, вот цанласа синедрса шлиме пелегенсинсе, атилын цанжан портрете став праннижа заднузем. Onun için bizim Mongolzim pinde ikşer меш шериф промышлосында Европа ситсе, сәмжүне асилын сәмжан портретіне, чулзіне югерне портретіне тупса, хотим бы прилейся кайны екен. Бұл Улан Батырда упранат. Сәвында кайса, сәв күжарузи, сәвын портретіне зегізе, кәнекен құплаш кезіне пизетлене. Мәлі кетірі. Пидяван. Кларым вешлен дебе бірек темелі, андяқта қазақ сәмбе, мәлі прилейхи сәм дуза бірадыр, шәвін біргіде вишсымақ қалзақ вардыр. Юлашки жылсында қазақ сәмбе де ваша история бе қазақланасы. Мана кусавындарат, bizim sen maldan desak hizin çepçevesine pirin istori beşiğindarsa Kazaksın bir adıl zipul harzim pirin manasat desem bir yok hranikene onlarsa madrasası. Manzintin Kazaksın ballı uçunu Davudbekov yadralsa kinege dizirdalarsa akademik Emel Yuhma desem manasakta savundarat hal payangada sagında gidesin Kazakstan'dan Davudbekov şunravları bilet kazaldı temizce Kazak uçunu bir историк бе сиримбада кизе, сиримбе типленер положашын кизе. Мана ку биде савындарат. Мана биде дилендерит оштан вайхват тугать сирен. Менжухле сир темле анлы жухшлама блегеншин ташта дальгерейдер темде двадыр. Чваш нацве авто млехавал сирен чокс. Кискен галасан чав общество культуры центрне паянги гунчене водрышыл ты цабрадыр сир вайхвачи дерейдер. Шавахтрах писательный союз дебур аккунда ширавшизем шынгралы защитреш хозем духмариш ыйдаща вохоча шавдрантин сагал ёлджибуль. Агивер Пірлеші деші, пір союз пулзан лайықчы деші, сирен союза пулушу килзедради. Бізем пулушу пір союз пулзасын, пачырдазасын, пире шүлдізем, ытларақ пулушума бұлдарашы деші. Шүлдізем пір союз пулзасында, бірін пулушасы, немде балым бар, еге союз пулзасында, пір бұста юлашки пилік солушынде, пір бұста пулушман. Пулушман сирен союза. Пулушман. Потім бе хамыр мен дуба призамбек. Калы бір иге союзтенерен, перен ялан визе союзтете, сакивері союзы пулман, бұл официалы регистрациялен бұл мен рейнеш. Мускаврада Россия шайбеде иге союз, Пулны деріш, Мускавзем пулны деріш. Россия шайбе
Вишежиде официал. Россия шайбе бір союза керет бір, бізден Россия шайбе тебір союза кересе. Самба бір қалы бар, тебір союза, бізден пирін союза кесе, Россия шайынде союза сутма аван мар бол, сут не булат бол. Пирінбей қалы бір игі союз па Пурнаган республикасы нумай. Тудасында игі союз анжақты бір союзы бол, подемтінче шайбе тараган союз. Еппелегенне, ебешігінуда бір Терлерен республикасында, Бурят республикасында, Кавказы республикасында, ол переде кулянмал, ебаламар. Игі союз бол, центен шуышлаган сен земшін бол, перведение хукмаламар. Езір самысым олнанда каймастыр бұл, мәндері трагедия бол, центен шуышлаган сенна перведение хукса, бір видері сензембек шуышла тармадыдыны. Михаил Николаевич был перлехре булны пурде прешке жутлан не білдермес ведь. Ширавчы был кашнеже пала хой тенде перлешсен лайхрах пулны буличтезе жутлашы нумайже. Ну кунде пиренде фиршель булинде вишленде малла да галашмалы тема булса юлжендегу. Хизепли телеграфисем сывы булар тепредил булычен. Сывы булар, телейлі булар. Ойхватсыре.